kumin February ni som pasari atang khan headline sailiam kona hian police checkpost thi din thar ani a Mizoram sarkarina dan le thupe krang keng ko turte headline checkpost a hian lir theite a tul duty tena an lo ti theina turin he duty checkpost hi hon chan ni in uluk tak le ngor tak a duty chan ngal ani a headline an duty dan te tin se si SDPO liang biak na te headline duty officer biak na te kan nei anga ti chuan headline duty a an hmalak na chi sang te se chip sai liam le se chip khotlang mi puite a zoram dung le fang a driver te le headline mun on patlang te nang thi tur poimo tak te coming to Castero Masoma ania se chip SDPO on se chip sai liam kon police checkpost hi sarkarin siam tura atiangin sang hi som hi le pakhat kumtolom pangkhan kan man modeu takin kan siama ti chuan February ni som pasari sang ni le som ni le patni hian khan honania ti chuan chumini tang chuan tun thleng hian chumlo chat lowin 24 hours duty kan in da ani duangin staff kan tamlo wangin duty te kan da tam theilawa HCC pakhat le constable pathumin amunan ria chila chuan akhato kin duty te kan in thak tir ani sarkarina asiamna chan bulpui berchu khachaklam pangatanga kubaro ron lut thakhin danna atana ti ania ma se police checkpost ani chuan chumi ngor chumi te chau chu a ngai to theilawa thil thalo le thil dang atan po kan mang tangkai emema kan duty te chuan ku varo chau lo po khochak lam panga thil thalo a khochak po ni chuang lo wa kumi kalpela thil thalo sarkar khap thil kalvel tur hi an check renga chu tiang lo po i thil dang ate po kan mang tangkai emema entirnan motor engemo hanzon lai visual chuan na ne kan hriat te thil thalo phur ne kan hriat te ka lo ti ding lo check ro te kan tia ani lo le tu nang lai evok thileng a hian district to district a evok lak purson phallo ni a chang pe chuan puale puate po purson phallo na order te oma khang te po kha kan ma ve ka tin chuan ko vi ka wanga SOP le CAB enforce na tan po hian kan mang tang kai chu tiang chuan traffic violation lo check na tan te po kan mang bukani coming to HCC kap moya te si PSME kan ya pakhat dana kanin duty choka HCC komandara umin helai atang kan duty chan hi February ni som pasari sang hi somni pani atang khan kan chana khatatanga thiar chuan tun ke mani hi thanga kanumna ania tun hi saruk na tur kan mang meka chuan duty dan hi pali HCC pakhat le constable pathum man nia a duty dan hi day le 19 kan sen topa chuan day a hian pani kanin da night a pani kanin da chuan motor local veiwa khi ana zongero chu kan check theilewa han ena engemo phurlo mo ti ang chi teu an ma ni handin hel ang chi deu te kan check thina kan check a piang ta chu heta register a hian kan entry ve thina chu kan na tho dan tlang pui deu chu ni mai a coming to del du sangin ya sai liam heng chuan lai police lo am hi keni tan chuan a thalu toka kan thlamwan puya an lo om no tang hianin rui thei thil ti vel zu roi vel mu to te pon om to lawa alom om kan ti hle ni kan veng ho chuan ole khati song kha se chip sai liam kon police check gate report kanon sim thei chu ani se chip atangin lomaral te DD ground report